Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai hozo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni July ni sim som na sagi Thusoh Lahkhom ho Jammu le Kashmir Doda district sunga Indian Army hole gargu bol ho ki ka ana sataa kikap tona na chilha tolhan in Indian Army lama mili in thina ana to tawin hi Thusoh to ki man Indian Defense Minister Rajnath Singh in Chief of Army Staffs Upendra Dravidito tuletu achilha counter terrorist operation kothi tia ki he ground din mun thu in an hopin hi Jammu le Kashmir Governor Pan Thusoh to ke man in Indian Army personnel li thina thua alung phat mo na thu an phong in hi Thusoh hi Indian Army hon gen cha theita thugu amu to hlana Indian Army ti chu Rashtriya Rifle Hole Jammu le Kashmir Police Special Operations Group hoto ki thua joint operation chu ni sim somlanga July local time jinglam nidan ko vela Doda district sunga Doda tang akon kilometer somngalanga agamla dari goti ural bagi gamla anabol u hi ki kap tu namun na sipai tolu be ehzeng in hi he thai khat chu hi chilai Doda district le koti munahi hamasalamapan galgu bolhon buluna hin chilha pizing uva Indian troops pachom pi thina anato u anhitai hiti zia chu Indian Army hon to gon achom be khat po do gamgi khela agwa ki chom matna cross border infiltration hi su tang tay ding agut jing u hi Indian sipai li thina thu hi army ho akon officer akon phondo na wang omnai pon hinla asunga ho akon thu ki modung zuizin jawan li in thina atun chole Jammu le Kashmir sipai khat zo ha ta in amachang e activin hi Jammu le Kashmir Police ho saidan in gargu bol mi somsegi apat somget chunglam vel in Indian sipai ho chu chanhlia buluna ane zo zo uwa Doda gamgil lam azam mang u hi anatin hi Kenya gama serial killer tichu agwa mitha ki zoma hinchi pekhat Nairobi police hon anamando tawin hi police ho saidan in akiman pa chu Colin Jumaisia hi ativin akum som thumle thum ahinalaizin hi ama hi simpatni July 2024 ni kho achu matna ahin police hon athudo anai nawa achi sapha sunga numei somli le nita atha in anakim phongdo in hi Thusoh hi achi sani khusungao Nairobi khupi nenbu namunna mi thi tampi mu do hi tolan a police hon thu ta le mangang ta a hulchil na hi nei nawa kon mat do hi akiti police hon thu do anei nawa kon he do thei chu achi sa kum 2022 kuma azinu atha apat hichi tol tha chon na phalo ta hi an chi pizing a tun kha pen July ni sim som na khat ni khu azong mi tha na anei kit hi dat ma ta khat chu ami tha ho hi numei khangdong jing se hin Directorate of Criminal Investigation Amin Mohammed in milung bukim lawle mihem hin kho zana nei lo mi khatto kikimai to hi anati hel in hi Nairobi konvel ami piten haptal hingde hupi nembu na akon kiloido mihem ta sa abong bai amon mang tabangan jing kiloido ho chu anave uvin hi Israel le Hamas ke kahim kham umdo na ding ngai to ho aban achal ha thailo tolhan in kidona achilha jingkitan hi Palestine officers ho saidan in Monday ni khwa Israel sepaiten Gaza mona buluna atha bea nanai kitnawa mi somla khat in thina anato in Sunday ni khwa azong United Nation in abol school mun abuluna wa mi som nilani in thina anato ve ativin hi hichia thina to ho chu atamzo numeile chapangan a hi ve kiti kema him laksagi walhode in donding tui theng amzo tapon hi United Nation in Israel in palpi na api tolhon in Gaza mona 8 operator ho manding a armor vehicle protection equipment ho atol lupi ta ding un anasejud hi het thekha chu achi sa satal de ni sim somle li ni kho a Gaza mona buluna agim nei loi pen khana Israel ten al mosque mona bom anhi nawa Palestine milham somko vel in thina ato a mi zathumwal anamachang u ahin zechun United States Secretary of State Antony Blinken in Monday ni khochun hem kham thu aneu khat machal na amdo theina ding in Israel National Security Advisor Minister of Strategic Affairs teni anaki mupin hi
alang kana Israel injong him kham do ding hi adai sa in ahin Israel interest jong ato kha loading ti hikit ahi hiti ho ka la a German houthi military ten thaupu konglin pannan kung thumta misar mangchan red sile Mediterranean Sea te nya anabulu patkin uvin hi houthi te hin bulu na hin misar chule drone ho amang cha uvin hi phat masa apat houthi te hin bulu na achil ha pi uhi Israel in Palestine adia Gaza gamsunga gal abol ule thuna ane uwa asejing uchu ahi houthi ten upon do dungzuizun never force misar first le and man aerial force ten kung new tampi aerial vehicles le ballistic misar ho mangcha a Belly one tia ki he konglin bulu na achil ha pio hidan le thaupo konglin khat and men boat mangcha a abuludan uvin asejun hi hiti ho kala European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell in Saturday ni ho a Israel te bulu na chu Thusoh hoi hilole dei umlo ta hi anatin hi amana saiben a Gaza buina zia gamsunga wangsit hamsit na kilhutle mi pi te chunga gim ho hin alimit zo si a hial hitai anatin hi Raja Sabha a nominate member Li Tam Nikoma Sania akichai takilhan in tu demona BJP lawmaker somget lagup ahitawin majority hinadiu a member somni lasagi hasam in a umtawe alangkhan a Congress lamkai na India block jong member somget lasagi bau anai hizi ubin alungmong chomde pove ahla National Democratic Alliance NDA in Raja Sabha ahi member zakhat le khat anai unahi member liho Rakesh Sinha Ram Sakar Sonar Mansingh le Mahas Jetman Lani ho hi president in ruling circle thumap dungzuia nominate anabol ahin atila chu party zauna nei lo hi in ahin la achaina langa chu BJP anajob mahive tu dimun ahi Raja Sabha a member zanile somni langa ahi Congress lamkaina in India block hi somgit lasegi sits anai un hichila achun Congress somni lagup Trinamool party somnathum chule Aam Aadmi party le DMK Delhi le Tamil Nadu a vai hom tenin somchi anai lhon in ahi koima chalanga zawlo ahiwanga sipoi mota lochu formal Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy lamkaina YSR Congress party in member somlakhat anai in hichika la achun AIADMK in member li ane uve tu dimanahi BJP ho majority hi zolo hitave Jagan Reddy YSRCP ho hin issue dungzuya BJP support anabol zu hi hitabang chun 11 patnet lamkaina BJP injong member ko ane un hi patna hin BJP to kizop matna phata anai u ahin tu chung election a circle asim zo ta lo zi uwa BJP atos jingdiu gincham lo hitai iham tia tu hi Raja Sabha a bill poimo pass di om khale BJP modi hi NDA le India bloc a zawlo party AIADMK member li nei le YRSCP member somlakhat nei ho chunga kingai phat handing a hitai Raja Sabha a leader of opposition palmun atu thaina ding a Congress te hin member of parliament somni langa anei ngai hi tu chung Lok Sabha election achu a member uni KC Venugopal le Dipinder Singh Hoda anakai do uwa Raja Sabha member akon resign ki bol hlon ahi tu ahi Congress in RSMP somni lagup anei hin LOP atu thainau hi gincha umta din mun ahi thamasa achu Raja Sabha secretary in Assam Bihar Maharashtra akon Sydney chi Haryana Madhya Pradesh Rajasthan le Tripura akon sit khatche ong ahitia notification anaso ahitai Maharashtra le Haryana assembly election hi tukum October vela umding chule Jharkhand akum hunlang le umding ahi Raja Sabha election hi itia umding hamti election commission in agyal ha nailo ahi Raja Sabha election ahu umle BJP te hin Assam Bihar Rajasthan Madhya Pradesh le Tripura akon sit sagi be muding kinyap na ane u ahi Maharashtra Assembly election result hin Raja Sabha a BJP member ki Belap dingle ki Belap loading na sata ahin po ding hi Maharashtra a RS seat somnako ahi July ni sim somlanga 2024 ni hoa information and publicity Kuki MP phaileng mormina ki sodo dungzuizin langsungla gamsunga ki vai hop na ho so to lova kho amta zin Kuki MP phaileng mor makainan phaileng mor area choir committee
Peko executive chenglam ka sunga Phailengmore area media zo sito 2 July ni sim somne sagi 2024 ni khule meeting neiding in Hetna na hinezin hi Hizejun alhang hausa village authority youth club le mo puna nei zo sile mi pi thon lo hel a panlading in tiam na le Hetna na anei dan u meeting circular jun ata lang in hi Achi sa July ni sim somle group 2024 ni hua Lawrence Pandi Information and Publicity Northern Maram Students and Youth Organization mina so thing na hung kinai khat a achi sa ni ho a social media hung thang Kuki simlai hot a in lamu akileta ve tia hung ki sei thu chu thulam leng le bolabar nei lo hi active Simnai hol azil kung ho pike chan un angai na thimjil ho achil hazingi atin hi amana sei ben a amho mopo na chu simlai le azil kung ho vem ben a amopo na hongsung a chamna le mona omding chu ahin thulam leng ho so sa a simlai ho malam thimjil na suboi thei ho simdo loading a hi dan le maban thu su ho ithot do masanga ata alhem bechel angai dan zong anata lang in hi Dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe